JKA imesija. Tumesija. Leure. Ndio. Gatitu ri. Gatitu. Noti wa bedi. Nethe inanagio Gatitu. Yes. Ni akuria maragwa samari. Ananagio gutondu ni aruta wira hari athoci. Kindu ya athoci. Athoci Nairobi downtown. Yes. Hari hakuwa ngari cia ikamba. Yes. Ani hari duka nyingi muno cia maguru. Yes. Na hau athoci ri mwena ucio ri duka ri ni kwaguka kahoreria. Githona inyo andu ajune mari indo Nairobi. Witha hela hivi. Ongoria Musa tosha ri. Wa Afro country ni ogwe andu hau niki? Ni hanyu. Yes. Riu Gatitu aruta wira hau. Mamuna aragia Gatitu tondu niyo nyimbo cia cia Gikamba. Gatitu Boys Band. Ndio. Gatitu tumekunja tumelundi. Ari mo Gatitu. Yes. He's now not a very old man and not very young either. Ni aragire kindu gitagwo scandal. No you are okiro mwanaume ni scandal. Though that is just a consolation. Ya mundu aigete mutondo ini. Yes. Ni erega kumarwo ni mama. Kumarwo ni mama. Riwe kangari. Ne kumarwo na mukihi. Yes. Ndogo akoretwo nayo ri. Ya muikamba ri. O akuma ende amatuko ma athoci kana thutha uyu. Ti thutha muno. Ndaumire athoci tene. Riu he mukihi makionio nake hau. Na makigia kabebe. Yes. Riu kono cio ri. Mutumia Gatitu ri. Ni ararikirie ku complete investigation. Kari undu aturite atwiragia ni aiguaga na mihuhu ya andu aitura na kundu gutigaine no ndari age uira muiganu. Yes. Riu cia Gatitu forte ri ni cirakinyire. Yes. Na ramarwo with hard evidence. Ginya mbica mana hurwo. Yes. Koina takamaru kwaja mwana ri ni Gatitu mutheri ndagiruga. Na andu aria maroni marauga atiri uyu agigathiku o tuteru tunini ri Gatitu mutheri arenda tuteru tunini twainiuru. Oyo ni macaria mutheri makabane. Yes. Na Gatitu enyi apologize. Na ti apologize ro marieri. Gwitwo murwanyi no ria mukuru. Na keta delegation yake apology okoro formal. Riu ni waraibio horo. Gatitu nake ri aratake baramujoja makwe. Ore guo acio. Riu ko uri kwekera kiana. Ko uri kwekera kiana mundu ndeka oguo. Riu gwakwo cia ngorotha. Wekiro nginya lefti. Oye fira gwo utabira. Irakwira atiri rogeria uga icio soni ni ndukana njaririe. Aba tumia rawira atiri ni mere ya gwakirwo kanyomba ka bedroom ithatu. Ni ciana ciao. No ino yao ya rubao ya teneri iri oho ni maisistie ndege atia. Ndigathario. And it's a good looking house. Ni cia tene. Mutumia rawire weri ni mere kumona na muthuri ginya ri akauga ke. Sorry. Yes. Na ndeguthie kwao eguthamira nyumba yate mundu eikarie until you swallow your pride and say sorry. Yes. Oh, riu mutumia guthamira nyumba ya Gatitu atigwe no jeru. Yes. Gatitu akamwe amura atiri ona ndoi ugiathamira Kilimani Nairobi. No tangathithia kameme utangathithie muthoni wa wanja githoma matangatho ri ukianirirwo Gatitu ni arateirwo ni muka. Ni kwa kuga sorry. Ndirakuherera wewe njaico. Ni wakaga ya muoyo. Wega turume gothi ngue. Ayo. Wewe we murungu uri amwe. Ngoi na merire.
Kule ta koina mera na via bali. Oroji tu ne abeta kuirorera. Tondu makoto maika separate. Aya mutumia ne arathamire kiabiu. Yes. Arathamira nyumba ya oguru. Gatito aratigwo kuria kweru. Yes. Gatito nake arathurete ni kwandika muiritu wa wira wa kumuroraga. Mutumia kamurora ndoi andikana. Yes. The standoff is on. Gatito ni ari ciringi ciake. Ndeti nyingi. Wedari. Toko ni ari uhoro ucio no uhanes. Datani, the only thing he lays claim to is his ego and pride. Mutumi yari irio ni aramuhe no ciratumanwo through an emissary twarira gukaguo ki irio kuria no kari akaingira ku muthuri akaingira gwake kuria kweru akamwira no ri coka inyene andu aria muga bara itiriagwo mutienda maendeleo to ikara ku na muthu wa biu riu thino rokiire ri inya wajira mutumia akatitu ri handu arakumbatire mbeca wega handu makoragwo na gikundi. Yes. Na tondu matie mekira thitima ri Gatitu gokete gukunira biacara ciake ri karacokia rwongo karakora nyumba ya rubau ri ni ngucerie thitima nakuo guku kungi kweru Gatitu is off grid. Mutumia ne agwithia thitima gwake. Yes. Gatitu na gwaku kweru ikara induma-ini. Hell knows no fury like a woman scorned. The situation is getting out of hand. It's escalating. Tondu Gatitu ni arauga ni akurumanite maita meri tondu ayuka kuingira mutumia igua kuvia ri arahoria thitima cia Gatitu agatumuma akagwa gwa Kenya wawaje ndo mudia thitima mudia cia gwaku enda kabiritia mudia tawa Nini horia thitima we Nini horia thitima gwakwa we Yo kamuda ria Swiss kwa moikamba Swiss yakwe Sisi yakwe kanyonyo Yetui Ki wake no akanyonyo Gatitu is being pushed to the wall. Mutumia aretereire Gatitu wacomoke. Yes. Agwithie mwaki. Mara communicate through the grandchild. Ya matigeirwo. Kaguka kawa ikaraga. Ocio nwe mutafuti. Twarira guka gwo irio. Yes. Leo hara handite tagia karai. No, Gatitu is naturally not a violent man. He knows how to restrain, and again he is guilty. No dareda kuonania ni guilty. Ni mumare. Ya dumeta kaukake. Oka. Oka George. Kimwenori. Yena sanje no. Ando kera soguo ni yakwa. Odio mekira ki mwakine. Be Gatitu asaja irothi mu burot. Dele mara go samare. Gatitu arathire tenia guthi kwa private thitima ciake. Ararikana ndari mbia. Even worse. Mureu ri aikara gutonia aikundanga aikarete hau gitini akaugate
ina ajira wangwa makiari kana neria TV otigwe mohoro ikahorio Yathi karia Mosi FM Gatitu is having it rough. Oh no. Watumia kitu kia sinki na hot shower. Arari na vetire nyumba nguru. Gatitu karatigirwo njeru. Ariyoria cogwo mai mahoma gwithamba meko. Yo morie ngo ciake iria kunete cieko. Riu mutu muoneka guka gaka kao. Yes. Riu kondo kwena grid ya KPLC. Na goko immediate. Yes. Gotire. Kwata mutumia ugete atiriri. Nieko guceria muiru. Iganone thitima icio wanire buroti. Naone muigata goko nie. Ogekete guo wauga sorry. Gatitu. Gatitu. Ni aretha telefone ne age kanitha uhoro cio weke ate wariririo he is feeling like he is losing the war. He is about to drop the tire. Hello me pio Gatitu sorry cio ndukauge thitima ndwaciaruo nacio wakuririo to thitima me pio ona iwa wakaragwo matumbi niwe curu riga kirio ndukiririirie aitwa ikara ugakoria Wawajira cio no wangonjiri akahoria mukoragwo akameme mauga me DSM the Devolution Conference. It's usually annual. It's an annual event, yes. Yes. Ne conference koragwo ya uhoro wigie riu the devolution itself. Yes. Devolution Conference ya mwaka uyu kuria Homa Bay. Iko Homa Bay. Irahingurirwo muthenya wa ira. Yes. Nimuga the president na governor wa Homa Bay Wanga. Gladys Wanga. Muthe na muthe nyoni president ni arokira kuhingura mena county head office jeru cia county headquarter. Yes. Na ira president ri arare wa Karusi wako ni waratwikita wa Karusi ni akaranga cionguyu ruguru-ini cia iria. Yes. Na kaundu kau karage mandiraigwa iria ri thamaki citigareire cia mwena woganda Homa Bay ya thigi ya thamaki ira ri gutire thamaki irarari. The territorial waters cia Kenya Lake Victoria ri ni no ihuke thamaki ni uria iretwo kundu kuri cia rio ira. You see, when you go to the lake side you will know to go with na henwa if you do not take their fresh tilapia. Of course the makina cio riu ithio tukwitira pia no githiko niguo koraga kwi thamaki mithemba mingi ukamenya kwi mihiriga mingi ya thamaki imbuta bambla nyamami omena yes nalpa cie nyingi thamaki. Yes. Riu Devolution Conference ni rakiambiriirie kuria Homa Bay na gukorwo ku kiumia thinki rathie nginya Friday. Yes. A Devolution Conference tugathake nayo no exactly hurega itura nyamu gugiukaga ni ta 30 ri. Yes. Economically in that area. Yes. No ne kiundu kiritu. Of course you get an infrastructure boost as the host. Yes. Para igathonde huo gwekirwo matawa ningiona county host no mwaka nayo farafarie ni githo nayo yoneke ti matwiko meire na heria andu aria matendaga kuonwo kwina ageni acio ndecira makurugamira Kendumbi. Yes. Ambie waende bwana atoke hapo asionekane na wageni. Yes.
Asia Devolution Conference ri ginya ndo mahoya afara ni mehera yori kabisa. Yes. And the county authorities will have none. Daudi ene ko kwari no roto cio kora cio the magifango. I think it's Eldoret. Yes. Magitoro hando Maria kahora. Bombire ko umesomba. Kule andu mahithagwo kule ageni. Nemwe ko hige ki. Nani. County ri ndige kienda the bad side yonekane. Yes. Kienda the good side. Of course all the governors are there. It is basically a governor's affair. Na delegation is ya kuma counties. Yes. Almost every other department in the county. Yeah, absolutely. And exhibitors athondekia indo. Especially you koro delegation yakwa nywe ni ukoragwo wigiritanĩtie wega na governor. Ni ukobatira wonjoria ini sedi ya county kuria ri. Yes. Ugathiathirwo handu wega. Ni county kiri na haria hetu. Yes. To showcase what you have. Enda kiria bugithondekaga. Taro itu ne njui ni hingite ikondo. Ikondo no nginya. Ikondo na gadania ri. Bogo. Riu no nginya na mwitha. Na mwitha. Nito kindu gigikapua. Na kahua of course. Na ishani. Yes. Nito tiagetwa kindu tungi exhibit. Yes. Riu tondu hiri ya wairia tu exhibit aginya thara. Bebe. Riu kaunti no nginya kionania kiria mathondekaga. Yes. Kindu nyonire ko anga uke ni muingi. Kaunti cia uke anga ni nyingi. Kaunti cia ikamba ri. Uke na toruru ri. Tutote tu michongo. Michongo sculpture. Yes. Yeji horu ko ukurigana kira kaunti ekate. Kirutaga. Andu ukiaga ni aingi. Yes. Kura kwa uria. Meshia matongetio ni iria ria ngamira. Yes. No eto and girl. Ito ngamira ndakuya na kihoria eto atia. Eto girl. Girl. Yes. Uko uneke. Ndi mwitha wa ngamira. Yes. Yule ona wa chukuru mwena kiria. Eto atia there was an activity o kirathi gia presenter ya kindu. The symposium. It was something like that. And some were very lazy. Yeah, some very lazy classes. On account you go ko kwe matare hali si we county ivada si itare na uige ba indo itiracererwo. And in every county is allocated space. Yes. Mu exhibit kiria mu muragira ke revenue. Yes. Riwa matare na uige ba indo ri. Yes. Maraihuria mabango na indo cia mugunda na history. Kaunti yetu ndio ilitokanga mudu anaitwa eto atia mundu uria araiga ni mjukuu wake. Na bongo na bongo mmea wawanga. Yes. Kwetu ndio ilitoka moloketu ole korinya sempele. Yes. Alikuwa muvira wako igura kwa na muvira ira. Yes. Wako higura I think urare wa Bunge FC. Yes. Timu ya Bunge na Council of Governors. And as expected wacha tusema governor walilimwa vizuri na Bunge. Yes. Unajua governor nao wanakula vizuri kuliko wabunge. Kwa hivyo mili ni kubwa. Gava na itu akire mane marari hau abadilisa na mwalimu ni ndiramuonia no ndarari na uniform. Arari kuona ndinona tarekirire uniform ya guthaka. So basically we are technical bench ya gukiroro where the governors are going to represent. No, I think he is chair of the organizing committee ya the conference. Oh yes. Kangata sikumuona kwa picha wa manini wa matanki sikumuona pia. Sezile ndiramuonire oko uoguo we. No tike waja. Badilicha. Sikumuona pia. Ule mwingine wa Laikipia anaitwa nani? Joshua Irogo. Sikumuona pia.
no leo kuwe ninka so ime bisaini mutungatiri watigeirwo ne kawira ta gwatia Mutuma I think Mutuma ni araingirire kiwanja ivena gavana wa Kakamega uria etagwo Barasa yes ya we kire mamu no timofira kagi kire mari ki andu acio mega ngari ici our strength citikorago muvira ine na nikio rono na gukigwetwo this 1 million irane yo Arabe Stars idea lekura hayo andu akundu kuriku mera cia guku ili hali maundu maria tuithiragia yes region na gavana mararingirwo kihinyo ni Bunge FC maraguthirwo bao kenda gofati magerekerie gavana tondu it's a devolution thing magerekerie gavana versus MCAs wone gavana makiunwo maguru deliberately Eva gavana mabe mathake na MCAs yes mahingure they settle their scores because they have issues what a mwalimu do taka kangata tonga kangata gikoro ya kukata na shoka ya bana mage gothwo 22-0 gutire MC otangima na bao MC aige matire meri and most are fairly not very old people and they are quite young people and they have not yet amassed a lot of wealth for playing golf, you know, when you amass Rono akiona eta temura storia vitu wa ale gatundu nani eta watia Congo Smart yes. Na Kiruga Kiruga ndiramuonira homa bime na mwalimu yes bakejua kahwa kanyiri yes no akiona ruwa cio na Green City yes no riongi wa mpesa bugani eta watia uyu kwirwo achokerwo wikiro ni wa rugongo Endi mwari ruo ewe wakore akigumo ozi ageigira kiwanja kwaja age make sure ne uma na ithatu na yes na mathata makorumo tondu matingetekira elected leaders maheo timu ya thuraku matingetekira raia matingetekira mundu ngithie hau na Azimio moja wacha wanajua sisi ni nani si wamesema Homa Bay United tucheze na MPs wale wanalukimiza wanajua sisi ni nani tufungue na wabunge tufunge na governors kila mtu magoti kuwe kando nasikia uluoch wewe kasi yako ukimisana kabisa na lenku wewe kuja pocheng kieng huyo kangata uhakikishe ametolewa na machela na wewe Japolo wewe una mark nani mimi ninaangalia wa Matangi sababu Nyongo siwezi kimbiza yeye ni misee Nyongo ni misee na etapewa sub nataka kwanza kama kuna mtu na ngoja kwa hiki uwanja nimupige sweep ni Simbarati huyo badilisa nitabadilisha magoti yake na mudhirimu na ile naitwa Karamahiti nani ana Max Sakaja ni mimi hapa yeta yua huyo Sakaja huyo tatembeza yeye kama baskili ya kuibwa
Tingetekera uthaka na thuraku. Ile ya Mombasa nani anaangalia yeye? Anaitwa Abdul nini? Abdul Swamud. Huyo Swamadi tabaliza itakuwa samaki. Wapi ule mwalimu anacheza position gani? Mwalimu yupi? Hii ya Nyeri kule kwa Mnyuru. Ile mbaya. Ile ya kule unajua huyo ndio wanasema wataki broad base. Huyo kwanza tunapea watu wawili. Yeye ni striker. Atafunga bao next year. Huyu akikuja vunja. Akikuja hivi na hiyo mnyoro yake vunja. Si alisema kama mbaya. Mimi niwekwe mahali tukue na Waititu na Waititu yuko jela bwana. Huyu alisatolewa. Uyuko hiyo si gavana. Choke burukenge. Mimi sivi. Vatigete kira. No ka gavana sina MCA ni kafati kafago. Kama ni kafatie, they settle their scores. One in-house issues. Sasa Harambee Stars matana thaka nigathara-ini manathakira. Ina Sabia. No to abeto warahurwo ni ma MCAs na governors ta Saturday uguo. Mahinge conference. Yes. So it's a devolution affair. Yes. Na tondu uga governor mwalimu anyway in charge of the committee that is organizing committee. It would be prudent muvage muvira wa governors and the MCAs who are actually the faces of devolution. Ni ngetha tukione uria uiano na utangamano wa ma MCAs na magavana. Well, they would deliberately thwack them. MCA bagirara bakiriari haso. Mageta ginya Benny McCarthy. Oyo coach wa Harambee Stars. MCA. Aja Kongo smart. Agirara place up. Ona guno the village boy ule akuria gwitu kirure. Yes. Kau no athake. Na biriwa gathore wa murera. Yes. Akiu matigetigo na thutha. Ndio Kados no Kados ni anehire ni deputy speaker. Na ndagikiaga ku of course in his position. Azende kuwakata. Na orioge we kihoya ta watia. Wakuria Naikuru. Acha ndio akorogocoka ni wako. Ndio ile kitu tulisema. Hakuna kitu kama hiyo itafanyika. I don't remember his name. Yeah. It is Devolution Conference ya 2025. We hope it can one day come to Muranga. Yes. Well, it will be a small logistical headache. But you know we are growing. Slowly by slowly. Kile nyangani mame hostile some years ago. I remember Governor Waiguru. Yes. Ona metumi no yuke. No yuke. Nike metumi ne aga gotokia spill over Nairobi erioha. Nairobi erioha hakuhi. Yes. My gehaba de akote jezide. Yale wima. Oh yes. Yes. Na niguketwa Sotisa. Sotisa. Iyo nao sio ya masafa. Six pepte. Isho muno nisiambia dhara. Yes. Iyo ni ambia dhara. Ya Mazdakaro. Short distances. Mazdakaro. To kuwa muno a uba naki. To ure. To tikoro na sisi ate nyigito na gatire kundu kala fatara gothi. Na gatire athi ate kuraihu. Yes. Tara gari ya 15 ri. Ndoketwa iyo twari ya 2 liter. Asha. Yes. Asha. So gari ya 15 kulingana na makanikali. The common knowledge around. Ogithie Nyaikuru ufatie kuhuruka maya. Wabe unairu dara atiku nairu ekuruga. Dara mea. Omiye rwele dara mea. Giri kikopi ogionoka uduri. Kikopi. Yabe.
Nekuhure na rugari. Yes. Na ubero rukungurugu. Todo hichi niyo ri nere capacity. Kumare 3 liter. Iyo niyo gari ugutuikania na niyo zia. 3 liter ni ugukura Nairobi. Yes. Uthio hituketo utari urarugama. Wega biu. Na ngari ndiri rangi ya kuigua te nogire. Irio sawa. No isi nena cia 4.7 ri. Isi ro ria mena cio matiko makiigwo ni bia. Todo nuona V8. Iko na 4700cc. That's a big machine. Akele ya vueshi. Ni mocogi. Na andu acio ni marakaragia mundu muno. Ukite bega piu na mobile tawaku. Kana premium. Just when you are about to boost your ego, ati no mu overtake. Ile wakinya hariri. Akaranga. Andu are kio shaini. Otiga barabara ona mundu ko yako na karigo what is wrong with you? I can't let you shine. Kwaje andu a Mercedes, Audi, BMW, Range Rover, ni marembe tuweyo. Yes. Urutaga itawa. Sha. Wetiara ini. Wakinya ha passenger ukaiwa. Ndoe tekagia. Hedi waku kaugire irie mba. Nginya ndio inyire kama tonika ka overdrive. Biji ya baro huo. Mundu ndakenaga. Kwaja, never make a mistake. Yes. Ya gwiciria tondu tariu mugithi na Ferrari. Yes. Wakora handu hena kabampu. Ugo gari ni iracuru. Yes. Kaitha muri akuta ndereba ukamenya ha no na ha ciracirwira. Yes. Ni ndigocuru bampu muno. Guthi ndugite ndi maiganani. Otiga munioro bampu iguru. Muruganirie bampu na 4.7. Kana Cayenne. Porsche Cayenne. Hedi ori. Kana Muelex. Hedi adore okuete ni arugo ni ukwenda kumuonia atiriri. Eno kata ni mutambo. Mutigamirira kunyiha. Ile kunyiha eno. Karuga bampu. Iyo ina air suspension. Ya kunia viviringi. Siaka kayava. Onati Monroe. Kayava. Yes. Accelerate no you accelerate. Yes. Kaudu niga kurigithagia. You see air suspension here do gari aba. Tere adiburi no. Noise ile cia Kayava ri. Ugo kwenda kuruga bambu to no gira speed no aba waigwe yathuka bonnet. na suspension is ya kuthia no also very efficient. Na to bushi kidogo. Waigwa Baba okira ari okuwete tondu your point has been watered down. Kana kago soga beti. Kaigwa Krakwa na ndia uga Subaru. Ya uga Subaru. Yo ni mahoririo ni maguta kugea goro. Mahoririo. Nega fwe. Ega fueria. No heko overtake ne modu. Mukahitana gono ni muratwara. Ni muratwarana. Hego tigwo no kona ni yairiria. To a man the ego is very bruised. Na kwe mundu kachagi. Nona akaba kuiga akerwere. Nona mundu ndatengera ati atengere. O igwe ni wahituka mundu ucoke igana. Hidio viete. Ndio rekete balance gira irena. Kaigwa pap. Mati hora honigiri. Pap. Wekire maine. Kinyo nduguzire mundu wa kuria kana wa consult. Okay offer. Ndo ici ni cia ndwa ni abunge mararia mbeca cia muingi. No bia cito. Sine bia cito iratuhituka. Ndio
wena Honda waku Ngoni thro wa CX5 yes na hende okawa thutha waku na 570 yes na matikoro fujo ona ndagikoro githika hora atia kugie aca ona go ekira indicator na kana indicator nginya gutuine gwa side mirror na indicator yonde kana pa yakana la karaini ya kuonia nego thie wene pa wea kune pap iyo ni oyo wewa wana domedo maana hedio mundu oke hau na formatic GLE aigira kuguru ndanaranga kumehutia tu we orangite ya kuye kurangaririe sa ni kuhinya ivati tiro ndukora karaia wena mu 15 waku yes rigi bara rero ahuthira ni bisita ya Naikuru yes ukona kanya ugwitia raini yes uriri we aruta indicator na waumira ri yes thutha waku ukona ru hena muti moko ikomote moigo naguo ni wetia raini wakuhura matawa agwa coka kwirika riaku nduigua wega ona ndurehera ri akagwa mwena na kuongeme kuigia mwena hau ni akurumana we akuna ni kwigarika ayye we okweria kwetu gokona rori ni akweria muno ugacoka undu ucio ni wikira mundu hinya wako wa kan ukagura mutambo tocio yes hedio wewe na 13 yaku plus ngiyo kwete no kamera nuone eno ogwe handi ndengenywa ici nuona ucio aikinya na ikuru ya icio ithano ndako atigitie kindu ati ya mundu ogwe nonge ukomba oku mothi nacio no aigua yo igireyo wenda nyinyi ya kueha hiyo tara nyuaga na niambia nini wewe ya kula hiyo ndo mundu ahetuka uoi kwaje okore riu nieri itonga igire irana hena wina KVX yake no wina Range Rover Velar yes and they are fairly young you know all the people when they drive those cars they don't even speed they have nothing to prove to you muthurita murathoria bituri ngari ngithi million no na ndekete nginya tin but the young people we uigwe aba iyo ne Q7 Audi oshoke uigwe Range Rover oshoke ona mundu ngiwe na Volkswagen ka Golf ga kanini uge na weri weri ndugitigwo na thutha wataina uo ICC ya kure okay kila ikombe yako Ndio wale modo ndina huko ndi wewe ana ndo mtoto ni akuligaira murago wape neke tigana na azio munene nyagari yaku riu ni kugereria raugereria yugereire akwe pragi ciure ciumere akwe piston ni hore Ana mwana wese manya na mundu wina these supercars makari ma matungu akona tu boost igo yaku akareke wege ati akareke umuhituke uigue wega kwaje ona ni okuwete mbogi akagwa hii mundu cio eka undu wendaga na kirindi kiu niwe chairman wa kirindi kiu yes na otie ruo rungiruru taone mundu umuhituke ena Porsche Cayenne yake yes kana GLE formatic umuhituke we ogecia ne progress ya ngari yaku ri kumbe he kindu ukurora thimo ine
Ndo nduwirega garage gwa kinogu. Uragi. Urauga riu nyamu irathie guthie. Oyezo ka ukauga slogan ile ya naiteke ikamso. Ruo. Vivi. Ruo. Orie ke bado ya toka andu githemba kiu. Yeto fighter. Fighter. Kaka bai. Nikae toka. Kaugereiria. Alo kinya waka athiri. Kavo homo ke mundu cio akweherere pio athie kuria rathi. We ndio thiete nyaga kani ugikete tu hold ine tu tuinainaga ri kaina inaga iteka mundu ni agikaga uguo bara. Yes, especially aikora githie distance idaya. Yes, riu tu stop over tu turauga horo watu ataadaramia na hwe have you. Yes, akamuhituka na magathie mairiria. Yes, mugathi mukaigira ndaramia. Yes, mugakora kinya marire na tu thipi nende murakinya kinya murauga ngari mukamba go stretch. You don't feel good. No, you're looking at your modu na hani. Hai fly changi. Ukamenya wameshaenda msalani. Yes. Wamekula na wewe ulikuwa tu kwa safari. Kana muthie tena ndo tacio atatumena miko ikuyo makameiga handu ruwere we magakwira uria twagwetire haha woka magakwira hetoka tondu warugama you are derailing them. Viete na ro kinya mbia cia ngari iyo urira andu heitha no maisha na muno mangi. By the time you gakinya kugia ngari iyo, you are not even thrilled at speed. You are not even ndungitengera. You are comfortable. Uri niki turacindanira. Yes. Endo igwete ngijage cicio. Makuone niwe wa mahituka. Kana ihuria. Iyo kwihuria piu. Wega wina muharia waku. New shape. Yes. Kagwa ni ukonyerania na Volkswagen Touareg. Heko na oyaga okamuohora. Wewe ukiwa kijago tutakwa hutia ni ukona watigia hani ugethe thara otue thara ewe ukona wejira tu arathie hua ekewe hua ya gwa meka hua ukiwa ndenda gucoka hia one kwerekeirie mathio ya ya ndora mo kwethe ni guthie kahora nderiki nderiki acha ndio atwara karibega ruo Vivi. And men enjoy doing that to their fellow men. Wale makiwa wache uone hiyo kwa wache uone. Goja wache uone. Hey. Anyway. One step at a time. Waje andu afrado ri. How niho mahambura iro ni andu a German masi. The brother will pick. Yes. Nona weji eli he kuone kuoya. Wewe brother yaku yake. Lakini aje ndariki. Niliambiwa nikusalimia na Nyaga Boss. Nyaga Boss ule wa kule kwa noma si noma. Alita wira afisi ya deputy president. Nyaga Boss ni kwa Mbwigsy si Mbwigsy. Si ni Mbwigsy. Mimi ni fire si fire. Kindiki niacha ukete kuja kama noni. No, I am liking him a lot. Yes. Mimi ni noma si noma. Si ni Mbwigsy. Si tunapeleka faster. Mbwigsy
Mbwigsy. Drauga Mbwigsy. Sini Mbwigsy. Najua si Mbwigsy. Oh, Kindiki is a vibe. He's a good man. Deputy President. Na muthuri ucio ni mwega tondu menya rutire mwanake ucio etagwo Nyaga Boss guku Meru FM. We ni mufatie mumenya ati mwanake ucio ari DJ guku. Ari guku agetukania thani. Ni DJ muthomu. Atukanagia inanda kundu guku turigainie. Koguo a DJ ndomereri ni iriku. Riu ni wokoragwo hapa kwa hapa na noma si noma. Mena wa good friend. Karani. Yes. Riu ithuĩ hethi mutuhuraga tugatigio imwe tu turikie bururi die kare muranyita. Ere mamoro kira uri kihuthagirwo ki mutu. Na koro handu kamuhinga-ini ngigeria kuiguithia wabandi ucio ndikwenyerete ni kwenda ni nyi muigire nyamu karima-ini muharuruko-ini na ndakiria na ici na igiri ndari 102 handu haigana ndari 112 handu ha 110 ngimuiguithia kinjira riu hapana kimuna mbili tu hata tano si mtu pewa warning gekihurira Kwanikana boss. Rodhi moja ile. Sasa umebakisha simu moja upigia rais bwana. Sasa huko umepiga juu sana. Hadi igoro muno. Wewe umeenda sana bwana, ungepigia hata usiazi. Yemwara ure tigwira tha na ni ngwihoete. Yes. Weroria. Kwanikana boss. He is a good man. And and we have seen them from scratch, a very hard working gentlemen. And I know they are effective in that deputy president's office. Mbwigsy. Yes. Na mwoke wima festi to tuanaria ngaita. Yes. Ujeni wima festi. Ujeni Mbwigsy. Leo tiende angaita. Ni mwambatire. Mwe wima. Ne mwogoto mwo. Oh yes. Vazada. Unasema press them kuna watu wamepeana kidogo. Rais kuria Homa Bay. Yes. He handone yana ngari na mwena wa Ikanga. His Excellency William Samoei Ruto. Auga atirire kuria Homa Bay. Yes. Auga abunge ni mathukite muno. Auga kwanja kamiti cia bunge. Yes. Kuu ni kwa ugumanio kirite. Arauga mahutite mathameti tutatwara twanyoni. Kuu no bia mararogota. Arauga maikirete tutatwara twahugwa. Monaga mundu etu kamiti-ini makauga oh yes. Okite na skando makauga come baby come. Duke. Ay no bakori. Azamiai. Auga kule kwa ugumanio kirite ki. Yes. Tondu athurima ri. Cikaoria cikite cia kamiti ici cia guthurima wagiriru wa kindu ri. Cia andu aingi macokaga gukundiku. Mandikagirwo riboti ki? Horeru. Itangi makundikithia. Ya kuhorohio ndu riku. Kuhorohio ndu. Cino rauga nigetha yandikwo horeru ri. Yes. Ni wiragwo ni ugukiria thuri. Yes. Munene ni ithikagiriria uria tukumwira niguo ugwika atia guguthie no menye kamiti ino ngeri comedy urugamio bao-ini. Yes. We rucio ni kwanjia kuhanyurano na DCI na kwaririo guo tondu nita muri athoni aitu ko ni ciamani uraria ni undu ungi no tondu God mukuite meciria hanini etha 50 na no ni ndi mwega turaria ruthiomi rumwe tukuiguana aya ari la buruisi ile ni ahutu taki no ugitubanga wega ni ngumenya uria ngwaria nao wethe tano no na jeti ya jangi imikuri vange ciamani ngendete maundu maya no ntwaragia nake vange ciamani imiku ici ngine ngumenya uria ngunanga na ndugaikarie indo icio ndugaikarie to ni njui wina cio ri na hare ni turakimenya ni turonire ri na ndugaikie handu ukana cio cie buti
Ni maneana. Au sasa kazi yenu jamani, mtu akikuja pale ripoti mnaandika tu mzuri mna leo nani ame committee ni issue leo ni mnejo me WhatsApp group buda ase bata komatoka maigora munene uga kwani ureso bata majo kwa jero kamiti kana ikoro hii ke mundu gacamonete na ni marareti ondu betiriri kamunene aramenyiri oro ria wekai na ndire kuga kwi mundu mukinyeirie jene guku na icio turambie turahuthira ngai Mugucokia Ambite kararikitie wira ugetereire report writing. Yes, akale kete report ya kwirira kwa mehia na gwetekereka rege kigongo na indi kametega tuete mundu mweru take taira nori gatirari kabange. Yes, riu madirete uguo report. Yes, hey atiriri no muke no thoko aya munena ituzuura ori twetereire indo na rekio twarambite kundire uguo ki ati arare haki mundu ucio akugite ni akure mama akure jetiwe agali tu kwa bagutahikio na tusamani no thoko turore report yo rigi manga itondo tikwega taurira cia mani to ndiramurira ndaiwe na babi cia muri uri cia mani wena ni uko no horo uyu kwanja coka akaria heto no murie mundu ucio arauga atia tene tumenye horo ucio kuria umite meni wenga iwe tu uita mutu president ugatiri ando ni maragura recommendation na itiragurwo raithi. Yes, iragurwo goro. Of course at that level bugende goka go and petty crime and petty cases ni maundu we monument. Yes, kuguthukia taruru niru munene ndakira akarire no rame munene no ramwirira maundu mau na andu amwe ni maragia muno eka atiriri toria cia manika ina namba ya sudi tuhorerio ndu uyu ya faruku we nayo itumuguwe mbere meni kura ni gugutharara muno ma nditi kwega we ni gitucoke tuhutio uru ni kwaja kamite turae tuthimo batha wiki igire next week ai ni maundu mariku mayani atuga kamete citire cia kundika mundu kana ikahingira mundu biacara njuru kana ikaricommend guthitwo kwa mundu wikite mahitia watuka mathiete muno maricomendaga improvement na pull up your socks. Yes, and we don't want to see this again. Now you can do better. Waje kama katare ko makikiranio. You are more capable. Pull up your socks. Yes, very poor can do better. See me. See me. See me ona nesio nyingi. See me icio see me dwe no manishoka mono. See me dwe muno wandikagirwo oko ni uhituka wacho watufa. Oh, you have performed exemplary badly. Dismal. Salale. Wabunge wameanelelo wameanikwa meatore ale wigwe niki horo ni ukinyire radio-ini horo niki wegi ya kameme-ini ngai-ini sai munene nake rimwe ni atuneanaga neka muno ani twarugamire na ngori yake akiigata munyoro amundu uramwandikira ma speech iko ici ni atuneana muno
Rugame na kulisia kezo ke atwanike. Hapana. Na kero ni yoka muno kewe kira ndogime nura kuigua. No ndio. Bebe kira. Oro ke to thio kahora. No kone kiondo kimumururukire oro uguo. Riu ne kia muma imemutoka. Ele wasikajali. Sini namna hiyo. Zalale. Yang aura bakuri.